laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rrahmani rrahim. haray nde yewtere meɗen do hande ko ñande 5 février 2016. eɗen tori subhanahu wa taala yo Allah hokku en moƴƴere ko woni e nde ñalande ɗo e balɗe heddiɗe ɗen kadi. haray e yetti Allah alhamdulillahi alladi lahu lfadlu walshukru walsana'u ajzala lilmutasaddiqina al-ata'a ووعدهم بأحسن الجزاء. أحمده في السراء والضراء والصلاة والسلام على سيد الأولياء وإمام الأتقياء من كانت يده بالخير كالريح المرسلة بذلا وعطاء وعلى آله وصحبه الذين أنفقوا في الشدة والضراء والرخاء وسلم تسليما كثيرا. haray musidɓe julɓe mi innita on kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. en toro yaafuye e inde radio lawol kisal haray na fandunde min en fof muɗum haray ko ni woni ko Allah muwiri ko jama on habbiti kon yo Allah waɗu joddi aljanna ɓuri ko wowi kon kadi sabuna habbagol ha neɓa kadi haray ino wondi e soñdia haray ko hikki ɗon tumma amma baad haray min ni on kisiye e jam e kisiye e moɗon yettago l'islam. haray hande jonde men nden ko fi sadaka wonɗen e yewtude. eɗen tori subhanahu wa ta'ala on yo jaɓan en sadakaji ɗi waɗuɗen ɗin e kala ɗi o newnano ita en kadi yo waɗu sadakaji ɗi mawɓe men ɓen itti ɗin yen tori subhanahu wa ta'ala yo jaɓan en ɗin ɗon kadi o hokkora e nafa majji o hollidira enen e mawɓe meɗen faatiɓe ɓen wurɓe ɓen o ɓeyda cellal e maɓɓe ñalande darngal harakko ka sooke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko yaroyten e cangol kawsar. haray fi sadaka noon si en daari ka alqur'ana bi suratul baqarati ha hewti suratul bayyina hino yewtede fi andintingol miskino on no mari hakke e jawdi ndi Allah luɓuma ndin wona an jeyi dey ko jawdi ndi Allah luɓuma ndin haray miskino on no mari hakke e mayri. fillike hadis o sahabajo tedduɗo inneteɗo Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ko neɗɗo alyahudankejo natuɗo ka l'islam a hino ado o natude l'islam no natiri l'islam. o inni wo ɓaynelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe senike Madina wo yimɓe ɓen fof yaltino ƴeewano humpaɓe mi tawa e ɓen ƴeewuɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wono mi yi'irno nelaɗo mi andingo yeeso ɗo wona yeeso neɗɗo fenowo. o aranum komi adi nande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ayyuhannas ko nono yimɓe afshu salama hiwre wa at'imu ta'ama hokkore mo ala ñamete o ñaama wa sallu billayli wannasu niyam ma ɗum wasilul arhama jokke en ɗan wa sallu billayli juulon jemma wannasu niyam hara yimɓe ɓen foppino waali. donc yii ko atti nanirde nelaɗo Madina ko fiyo miskino jonnite geɓal muɗum ko Allah waɗimo noon wona jaafere makko ko Allah waɗimo noon ko noon o yiɗiri. si Allah waɗima ngokko on haray tigi tigi yo banadama on weltor. fuɗɗorde suratul baqara heɓali aya 5 Allah fuɗɗi yewtude fi miskino on no mari geɓal. Allah daali mi ƴetta berko mi faala ko sabuna tan on yehi buy alladhina yu'minuna bil ghaibi ɓen ɓe no gomɗina ko wirni wa yuqimuna as-salata ɓe ñiiɓa e julde wa mimma razaqnahum yunfiquna e yoga e ko kala ko min okkoriɓe ɓe itta zakka e muɗum. ndaare de fuɗɗorde suratul baqara ko ɗum ɗo woni Allah ko fuɗɗori kon ɓaawo alif lam mim zalikal kitab ɗin ayaji hikkiɗi ɗon direct Allah yewtifi ɗum ɗon. yo Allah waɗu en yimɓe jaɓoɓe ittoɓe sadaka. haray janguɓe men ɓen inni sabu ƴellitagol maɓɓe maako nelaɗo e wondiɓe maɓɓe ɓen ɓe inni sadaka on no mari battane moƴƴo. si en nani goɗɗo ne inne kaari no moƴƴi andu kaari ko o dokko. si ɓe inni kaari moƴƴa andu tigi tigi on kaari okkata. ittowo sadaka Allah no waɗanimo battane moƴƴo ñande o mayata. ittowo sadaka
Allah hino hentini yeeso makko ngon hakkunde jama on hino hentini ɓerɗe jama on e fe makko fof no yiɗimo kono min mi ala hay fusko mi yewta on fii rerɗingol onon wonɓe jentade lamɓe fii ittugol sadaka si wona simi rewi e aya qur'an e hadis nela sallllahu alayhi wa sallam sabuna ko ɗum ɗo woni ko hana yewtede fi muɗum subhanahu wa ta'ala himo yewten ka alqur'ana aya mo en fof nanuɗen kono ɓe nanirɗen ɓe bonni aya on haray nanon woni ko tippori ɓen innoɓe man jallaji jikrillahi garlan hasanan wona non ko man dha alladi yuqridu llaha qardan hasanan fayudaifahu lahu adafan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turjaun allah daali ko hombo woni ommono ñawla allah ñamande moƴƴere allah sowanamo ɗum cowalle ɗuɗuɗe ñalande darngal kenen noon o jonnama seeɗa ga kadi sabu kon moƴƴere ko waɗɗa wa ilayhi turjauna kaka makko ruttoto ɗon kono inni ado ɗum ɗon ko kanko woni jonnowon o yanñana ko kanko woni falɗinanowo kadi mo ala on allah daali kadi e yewtere goo alladina yunfiquna amwalahum billayli wannahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun ɓen ɓe no ƴetta jawle maɓɓe ɗen heɓe okkira jemma e ñolarma gundo e kene ɓen no mari joddi molanandi ka allah yo allah waɗe an wonɗo jentade e ɓen ittoɓe sadaka hara ko ni woni ko ittiri harayna habbitagol wona allah yewtiri noon wala tamnun tastakthir hara ko jonnirɗa ko darugol sa heɓa e ɓuri ɗum ɗon harale ko jonnirɗale ko ɓurma moƴƴande kon ko yo taw ko yo allah yoɓe falahum ajrum inda rabbihim hiɓe mari joddindin ka allah wala khawfun alayhim wala hum yahzanun kulol ala e maɓɓe wona kamɓe woni ko suninoyte ñalande darngal ñande ɓe allah no inna wasiqa allazina taqaw ila aljannati zumara hara o tigi kanko innanoma wasiqa allazina kafaru ila jahannama zumara soggeɓe moƴƴinɓe golle muɗum naadoyonɓe ka aljanna hara kanko mo dari mo innanoma e on soggoye o tawe soggeteɓe ɓen naadoye ka nder yiite hara on ɗon no wondi e sunu nden ñande allah daali kadi e aya goo rerɗingol enen tagore makko nen enen maccuɓe makko ɓen fiyen ittu sadaka allah daali wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu uiddat lilmuttaqin هم بين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سورة آل عمران الله دالي أدو تيري فادي هفران إنال إمورد إجومي مودون أدو تيري فادي تقبل الجنة ينجي الجنة نواوا كامون إليدين كهم بمرنا دون كبين هلو بالله ɓen ɓe no ƴetta jawdi mum jonna haray ɓe welti kenen hara ɓernde nden hara hino ɓitti seeɗa sabuna ƴettugol ko woni ka jiifa kon jonna ko wakkilare molanandi allah waɗa e noon e ɓen ɓe no moɗa tikkere kadi e ɓen ɓe no yaafo yimɓe ɓen allah no yiɗi moƴƴinoɓe golle muɗum ɓen allah daali kadi qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أنجيب إيدو ستيوني كونكو وني كجيفا ما يالتي نو غاسا سيفا مو نيبوتاكو جنتو الله نو يوتي حالا بي محمد إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء قال وني ينين دي أرسك يوم موهدني من إبادي جاب مكو ويقدر الله وبيتنا كدي يوم موهدني وما أنفقتم من شيء كونو نون كلا كونكو أكودون يهونده فهو يخلفه قال وني لونتينو وهو خير الرازقين وكانكوني مؤيد أرسكوبي الله نفيرت أهدي الله فيرت أهدي إن يوتو ينوكو أرتا يسو الله ذلك دي وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم نيولي الله نيمان دي مؤيري andi to kala ko ardinan ɗon honki moɗon kin
on tawoyay ɗum ka Allah ko ɗum ɓuri on moƴƴande ko ɗon ɓurɗo marde baraji inne astahfirullah sabuna ko Allah woni haforanowo yurmeteɗo Allah daali kadi mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim ɓen no itta jawle maɓɓe fi sabilillahi hino wawa remowo si sanki maaro o sanka gabbe ɗen walora gotum kun gotum ɗon Allah fuɗina kun o waɗay kun ɗon kun fuɗa kun wana wo 7 sanabil cawtulli jeɗɗi fi kulli sumbulatin 100 habba cawtulum be o waɗa gabbe temedere se hiɓɓindiri ɗum temedere laaɓi capanɗe jeɗɗi laaɓi jeɗɗi woni temeɗɗe jeɗɗi an noon ko gotul liɓuɗa seede Allah firtata ahadi ko kanko holli en honno remirten honno gerdeten ndaren e suratul waqi'a Allah no yewta en afara'aytum ma tahrusun ndare konko wonɗon sankude a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ko onon woni aynude ɗum kako menen ko onon woni fuɗinde ɗum kako menen woni fuɗinde ɗum an feroɗa gabbun gotum a anda sikun dari sikun hippi sikun waali sikun ajji Allah ayna kun an arwaya tawa maaro kun fuɗi an ko gotum feriɗa kalkili kon ko waɗɗa ƴetta maaro feroɗa sanka si ari a tawi fuɗali fela hombo hay goto kono ko kanko holli en ɓay o holli en ko ɗon guure men woni o fuɗinani en no yewtirno en noon e qissa annabi Musa e ɓen innoɓe menen min ronki o ñamete ɗiɗi façon ɗiɗi ɗo Allah sansan men torono men Allah yo sansan men o addana men o façon ñamete ɗo e oɗo awa Allah inni tippe ka ayne hino wodani en ko landi ɗon kon ko ɗum woni haaka woni ɗo o ñameteji ɗin ko non woniri ko en sanku si heɓen nafoore e ko sankuɗen kon Allah no landi en gokku tunni e jawdi meɗen ndin kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum arno e sa tawi hay fusala Allah ƴetti jawdi makko ndin o jonnuma ko ɗum waɗi mo kaɓɓum mum jawdi majji ko ɗum innete ko Allah lontin par ce que ko kanko jonnunoma ko kanko jaɓiti kadi haray wattanen hiila si innama ittugol sadaka si innama ittugol zakka Allah daali kadi alladhina yunfiquna amwalahum billayli wannahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun ɓen no ƴetta jawle mum ɗen jemma e ñalorma jonna miskinaɓe ɓen kulol aranaɓe oɗo aya mi fillitimo ko en andu wondema wona ñalorma tun o tigi ittirta wona jemma tun kenen o tigi itta haray mo ɓitti kenen o tigi no itta haray mo wondi e welo tuma jiifa on tekki moƴƴa neɗɗo no yiɗi okkorgol kono so tawi no ɗoytade banadama on yiɗa okkorgol on saayi ko ɗum wasi mi filliti aya on kono noon kadi e hoore ɗum ɗon nela sallllahu alayhi wa sallama heɓe rerɗini en kamɓe kadi ittugol sadaka Abu Hurayra fillike e hadis goo ƴettaɗo e deftere imam Bukhari gorko goo ari ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama o landi nelaɗo ya rasulallah koye nelaɗo Allah ayu sadaqati a'zamu ajra sadakaji ɗin fof ko honnum ɓuri mawnude joddika Allah nelaɗo ɓe maaki anta saddaqa ko nde ittata sadaka jentema moƴƴa dey wa anta sahihun hara hiɗa selli shahihun hiɗa yiɗi teddungal hiɗa yiɗi jawdi sago ma ko yo ɗuɗu tun takhshal faqra hiɗa huli basal hiɗa huli wonugol neɗɗo mo ala wa ta'mulul ghina hiɗa yiɗi wonugol marɗo hiɗa miijito tun sa heɓi ɗum ɗo ko ɗum ɗo watta ko on sahay ɗon sadaka ɓuri fotude wala tumhil nelaɗon no wajade mo wata nen no ittugol sadaka on dey hatta ida balagatil hulquma si dande nden hewti ka ƴi'e ɓernde
si dande nden si mayde nden hewti ka dande si mayde nden hewti ka ƴiye ɓernde hatta ida balagatil hulquma si dande nden hewti ka mayde nden hewti ka dande qulta li fulani kaza wa li fulani kaza ƴette jawdi andin jonnon oɗo ɗum ɗo jonnon oɗa ɗum ɗa nelaɗo ɓe maaki wa qad kana li fulan hay si tawi a senditali an accirni joni ndi luttaniɓe hay si a senditali jawdi ma ndi ndi luttaniɓe ko fewndo wurnoɗa selluɗa Allah landinoma ya waɗu ɗum ɓay a tawi a maya e joni ɗawiide jonne oɗa ɗum ɗo jonne oɗa 3 millions jonne oɗa 1 million jonne oɗa 500 000 mayde nden nde ñoƴƴima andu haray ɗon on laawike few hankadi ko Allah no yewti e suratun nisa eno ron jawdi ronnetendi ndi sendete ko ɗon wona rewede e muɗum ko ittano sadaka ko luttanima noon eɗen tori Allah subhanahu wa taala yo newinan en hara hewtanali en on sa'i ɗon Abu Hurayra kadi hino yewta en hande hadisaji hewɗi ɗin koye Abu Hurayra woni ko ɗi iwri e deftere Imam Muslim wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki neɗɗo on no wi'a yaqulu ibne adama maali maali neɗɗo on no inna jawdi an ndin jawdi an ndin o innama lahu min maalihi halathun jawdi makko ndi yo andu ko piiji tati o mari e muɗum ma akala fa afna konko o ñaami aw labisa fa abla konko o watti aw a'ata fa aqna ma konko o itti sadaka wa ma siwa dhalika huwa dhahibun wa tarikuhu linnas si tawi feƴƴi ɗi ɗo ko maayo o accana ɗum ɗo yimɓe ɓen o yiɗi o añi itten sadaka ɗo e hewtude nokku mo tawata sadaka hitta nela sallllahu alayhi wa sallam aɓe maaki e hadis goo aroya e saayi e yimɓe ɓen mande darngal noon no jeeya e mande darngal aroyay ɗo e saayi e yimɓe ɓen a yiyay gorko gooto rewɓe 40 no iwtiri ɓaawo makko ɓe alaa mo ɓe suti si wona kanko worɓe ɓen fanɗi rewɓe ɓen ɗuuɗi ndaare gereji ɗin ko worɓe ɓen woni ñaamude si innama ɗo men naɓi renfort bataillon wulure worɓe wulure andu ko worɓe ɓuri ɗuuɗude si ɓen ɗon fof lanni andu ko worɓe ɓen woni ko wara heddo noon rewɓe heyniɓe ha tawata a yiyay gorko gooto rewɓe 40 ma yeeso no iwtiri ɓaawo makko ala moɓe suti si wona kanko nelaɗo ɓe maaki wa yuhra rajul a yiyay on tuma gorko hino jindida e sadaka bi sahifatin min zahab la yajidu ahadan ya'khuzuha minhu a yiyay gorko no jindida kanŋe o inalan jogii kanŋe sadaka o heɓata jaɓowo kanŋe ɗen e juuɗe makko Allah wata ɗum hewta en hara jawdi men ndi no ka nder jiifa meɗen hadis goo kadi mo Abdullah ibn Mas'ud filli ƴettaɗo e sahihul Bukhari nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ayyukum maalu warithihi ahabbu ilayhi min maalihi ko hombo e meɗen yiɗi yo taw jawdi ndi o renete nden ɓuranimo jawdi makko ndin jawdi ndi o ronote ndin ko ndin ɓuranimo jawdi makko ndin qaalu ɓe wi ya rasulallah ma minna ahadun illa maaluhu ahabbu ilayhi minen ɗo fof muɗum ala e amen ɗo sina ko jawdi makko ndi woni ko ɓuranimo edi jawdi ndi o ronete ndi awa nelaɗo ɓe maaki fa inna maaluhu ma qaddam jawdi makko ndin ko ndindi o ardinani hoore makko wa maalu warithihi ma akhar ndindi o mari yo andu ko ronoɓe ɓen jeyi ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ittuno sadaka moggo ko ɓe feƴƴinta ɗon ɓe senditi dammol ha heddi busal ɓaawowal kako yeesowal ɓe landi nene Aisha yoɓe yawɓe jonnina miskinaɓe ɓe nene Aisha yehi jonni fop ha heddi busal ngal ɓe acci ɗum ɗon hari ko ɓe nafo ka suudu ko ɗum kamɓe ɓe miiji nelaɗo landi Aisha a ittoyi sadaka ko mi innuma ko a jonni miskinaɓe nene Aisha ɓe maaki mi jonni fop ha no heddi teral gootal e dammol ngol nelaɗo ɓe maaki o fop artika meɗen si wona teral gootal ɗum ko ɓe faala e hollude ko ɓe itti konko ɗum ɗo woni ko ɓe jeyi
Abu Hurayra kadi no fillanno en e hadis goo ƴettaɗo e selluɗe ɗen ɗiɗi e Bukhari e Muslim nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maake ɗum ɗo yo ɓe maruɓe jawdi ndin ka serari to goto mematandi hay miskino hettata hakke mum yoɓe jento moƴƴa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e immorde Abu Hurayra ko ƴettako e Bukhari e Muslim ma min yawmin yusbihu l-ibadu fihi ala bembi weetuɗo mo banadama foofi tippintini e muɗum illa wa malakani yanzilani si wona malaikaɓe ɗiɗo hino tippo ka leydi fa yaqulu ahaduhuma goɗɗo e maɓɓe inna allahumma a'ti munfiqan khalafan allah on wonɗo okkude jawdi makko ni fi sabilillahi lontinanmo wa yaqulu l-akhar malaikajo ɗimmon inna allahumma a'ti mumsikan talafan allah on marɗo jawdi marindi hay ɓeygure makko nden hino añani hay ɓeygure makko nden hino añani hina noon feere miskino allah perdin jawdi makko ndin bimbi weetuɗo wo weetuɗo hande ko juma ɓe waɗino on duwa janngo ko asewe ɓe waɗay on duwa faɗɗi janngo ko ala ɓe waɗay on duwa faɗɗiti janngo ko tenen ɓe waɗay on duwa ila yawmil qiyama ha ñande tata goto heddaki kawre leydi ga allahumma a'ti munfiqan khalafan on ittowo zakka allah lontinanmo allahumma a'ti mumsikan talafa on mo ittata zakka allah perdinmo si malaika noon ɗon yeddali allah ha hande on torike on duwa yata burure no pullo fu taw wolirta noon allah no yewti fi maɓɓe bal ibadun mukramun ɓe ko jiyaɓe tedduɓe la yasbiqunahu bil qawli ɓe adotako allah e kala ko o yamiri ɓe ko ɗum woni ko ɓe watta wa hum bi amrihi ya'malun koko yamiri ɓe kon ɓe woni wadde kalkilisi ɗa mari payko ma sonnajo ma ɗoftiɗoma kala ko innuma waɗay o si ɓeɗo torike hina ko yata burure eɗen tori marɓe jawdi ɓen wata yawito ɗo ha tawata ɓe perday sifa ko saydna Omar maaki kon masakin miskinaɓe yu'azzabuna bi azabil aghniya miskinaɓe hino lette marɗo jawdi surtout enen haali pular on hino fanɗi sappirteɗo kollum gotum inna o no jogui 1 million de euro ma 1 million de dollars enen leyɗen andile no woodi ha milliardaire anno ber kunkun jonnaɗa ɗo 10 000 15 000 guluji sappo e joyi nogay miskino on heɓata ko makko kun em ɗum ɗon subhanallah awa andutu ɗo ko allah halsimma jawdi ndin ko kanko inni o wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun artike ko artika ɗon ko kaka kammu gado gawoni ko mara e kala ko foda ɗon Abu Hurayra kadi no filli rerɗingol yimɓe ɓen fi ittugol e zakka maako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴettaɗo kadi e selluɗe ɗen ɗiɗi ɗum ko Bukhari e Muslim e ginama e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki sab'atun yuzilluhum llahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu yimɓe jeeɗiɗo allah ɗoodi no yayi ɓe ñalande ta ɗoodi wo ala o hadis noon min no mapinilan sabuna oɗo kadi de no mapinilan jentoɗen ara noon imamun adilun yeesojo nunɗuɗo wa shabun nasha'a fi ibadatillahi suka jokkuɗo e fino dina l'islam marsira so ndaari ɓe sukaɓe men jogitiɓe laawol kisal ala marɗo duuɓi 25 ma ɗum haray ko joni goɗɗo e maɓɓe heɓi duuɓi 25 joni noon koye pay ko hino feewi hino jokki fino l'islam yaara yeeso haa ɓe heɓi feere créyangol e radio laawol kisal ko ɗum ɗo woni wa shabun nasha fi ibadatillah yo allah ɗuɗɗinan en sifa ɓeeɗo wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid e neɗɗo tawata ɓernde makko no yowi e juulirde no woodi moko baɓe goo sonnaɓe maɓɓe wowli haaronki onon on juuloytaka juulirde onon kaka suudu toon juulo ton tawata ko banto si o wattanali hiila iwtirta ɓaawo
a yiyata himo wuggo inna simi no heddi haranini no gasa ɓe heeɓi darde wotere kanko ɗum ɗon ala ton ko innatena kal kawsara qullu allahu ka suudo feƴƴi o walike kenen o hawtidira fof nokku ngotum oɗo tawa kay ɓeeɗo ñande tawata Allah cippinoyi naange ngen ha fayda sa towni junngo a memay naange ngen yimɓe ɓen suddire lakkere nden nde ƴawira no golleji boniɗi ɗin ɗi ɗuuɗiri noon ko noon lakkere nden ƴawirta ha nde sudda o tigi kono nelaɗo maaki nden ñande Allah ɗowdinoyay woɓɓe ko homɓe woni ɓen ara nun ɗum yeesojo nunɗuɗo ɗin mum ɗon suka tabutuɗo e diina Allah tammum ɗum neɗɗo mo ɓernde mum yowi e juulirde tawa himo maapisi ñallal feƴƴirimo o heɓandi waɓutuji ɗiɗi tati nayyi ma noon ɗi fof ka nder juulirde ma ɗum wa rajulani tahabba fillahi ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi e worɓe ɗiɗo ɓe yiɗindira fi Allah ɓe wonda fi Allah ɓe seeda kadi hara ko fi Allah e misal mayde sendaɓe mayadu sendaɓe ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamal e gorko goo kadi neɗɗo sonnajo labaɗo noddamo marɗo moyen o inna miɗo yiɗuma miɗo yiɗi bonki hakkunde men miɗo yiɗi fijajalla hakkunde meɗen hi debbo no laba hino mari dambe e misal ɓiɗɗo réunion Angleterre ma ɓiɗɗo réunion Espagne ma ɓiɗɗo réunion Arabie Saoudi tami diwɓen ɗon o inna miɗo yiɗuma jawdi no woodi fusmanka kono noon koka bonki mi yiɗirma gorko on inna akhafullah inni akhafullah min miɗo huli Allah ɗum ɗon no metti heɓude yo Allah wurtu ɓerɗe men ɗen nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓerɗe bana adama noka kolli Allah kanko tun andi ko honno kolli makko ɗiwa en duwaka tefugol ko yiltirayɗe no faala ko ɗum waɗi ɗen duwa janngugol allahumma ya muqallibal qulubi qallib wajhi ala dinik wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu e gorko goo kadi o itta sadaka ha tawa nano ngon andali ko honnu ñaamu ngon jonni haray na habbotoɓe hara haaju no waɗi yimɓe ɓen no maapi ko honno haaju on feƴƴirta baaba boobo no maapi ko honto heɓata coggu dammol goɗɗo noon inna joni haray moodi kaari watte e sookeje moɗo watte e sookeje weeɗa watte e sookejo jooma haaju on ko coggu dammol ngol noon hay araka makko kon ka jemma tumbo jemma o inna ko hombo inna ko min kaarijo o andita hitoma o uddita no udditi salminamo ɗon huccitaɗo yaha no gasa ɓeygu makko ɗaninoke ɓeygu makko jiɓo andude compte moodi makko itti coggu dammol o sifa ɗi sadakaji ɓuri moƴƴude ena habbagol hatuma jama on jooɗi holla noon oya ko kañum dendani kaarijo ɗum noon haray ɗum koye neɗɗo woɗɗito wa rajulun zakara allaha khaliyan fa fadat aynahu go suka ma ɗum moko ba mannajo o jooɗo o miijito fi Allah no Allah yewtiri noon e lannode suratu ali imran inna fi khalqil samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar nelaɗo ñande o aya tippino ɓe fesi o tigi kadi jooɗo o miijitorani fi Allah ene buy surrama ene mi tawama hiwrodiral fatunde buy ene ñande goo min kadi mi hiwrodirte fatunde am ene qabulette qabru no yewtede fi muɗum ene min kadi ñande mi maayi komi bonni kon fof Allah lettoyaylan ka qabru si o accanalilam ene aljanna no woodi ene yiite no woodi ndaaren ka télévision hannde ndaare volcan ko ɓeynata ko borla yiite ndaare ɗum miijoɗa noon a naadoyte nder ɗum ɗo ko Allah sokuma o ini la yamutu fiha wala yahya a maayata nder ton a wurata kadi gurdam fotu ɗon tuma kala jeeja
rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Allah ruttan ka adna mi golla golle moƴƴe mi okkora miskina geɓal muɗum. Ko ɗum Allah jaaboyto ɓaawo duuɓi 4 no firoɓe aya qur'anaji ɓen goo inni wondema Allah jaabe ihsa'u fiha wala tukallimun. Woɗɗite ka nder yiite ton wataw yewta miiɗa nanugol hito moɗon. ko ɓe ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yewti fi muɗum wa rajulun zakara allaha khaliyan fa fadat aynahu. ƴetten hadis goo kadi reɗɗingol ittugol sadaka ɗuuɗi fanɗi. Abu Hurayra no fillani en kadi e deftere imam Muslim wondema nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kala on ittuɗo sadaka hara ko tamarore min kasbin tayyibin hara ko e jawdi laaɓundi wala yaqbalu llahu illa tayyiba. Allah jaɓata noon siwna ko laaɓi. ta innu min mi ala buyi ko ɗum haɗi mi itta sadaka. ndaare dey man tasaddaqa bi adli tamaratin min kasbin tayyibin kala on ittuɗo sadaka hara ko tamarore wotere e jawdi laaɓunde ndaare résultat muɗum o. wa in yataqabbalha bi yaminihi si tawi Allah jaɓi sadaka on o jaɓiri ñamugo summa yurabbiha Allah ne'anama sadaka on kama yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu. wano goɗɗo ne'irta mummunte non ne'a dammol ha ngol janɗa hirsa ina way ngol hewti hirseede kono nanon Allah ne'anama sadaka ma on ha fotawa puccu no goɗɗo ne'irta puccu ko woni togosun ɗon ha o waɗɗo ngu. kono ko nun nelaɗo ɓe maaki hatta takunu mislul jabal ha sadakaji ma ɗin fotawa fello tamarore wotere fotawa fello. ene non joni hal yastati kullu minna an yatasaddaq kala e men no wawi ittugol sadaka marɗa a ala laaɓi ɗin hino ɗuuɗi ndaaru kala ko moye ma woodi waɗa ɗon. jaa fi lhadis ari e hadis Abu Hurayra radiyallahu anhu hino fillo e deftere imam Bukhari e Muslim fahin kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kullu sulama min annasi alayhi sadaqa. teral bana adama kala ko woni e nder ɓandu makko ndun e nder teral makko ngal ittay sadaka. kullu yawmin tatlu'u fihi shamsu ta'dilu e sadaqa. tuma kala nange ngen jelliti ta'dilu bayna isnayni ɗiɗa nunɗa hakkunde ɗiɗo sadaqa ko sadaqa wodanma. wa tu'inu rajula fi dabbati fatahmiluhu alayha aw tarfa'u lahu alayha mata'ahu sadaqa. yi'a goɗɗo hino faala ƴawgol mbaɗɗateeri mum woɓɓe hara no raɓɓiɗi ɓe hewtata wallamo o ƴawa ma ɗum hewtanamo donkum makko kun o ƴawa hewtanamo kadi donkum makko kun. ɗum ɗon lannata wonɓe leyɗe porto ƴawoɓe bis. yi'a goɗɗo no gerda e puspus mum bobo muɗum wallamo o ƴawa. yi'a diidirawo no gera ƴawgol e nder bis wallamo o ƴawa immoɗa o jooɗo. ɗum ɗon kadi ko sadaka wodanma. yaha supermarché yi'a jiidirawo ma mawɗo hino tiggito ndaara ko woni dow himo faala hewtude ɗum ɗon ka supermarché o hewtata wallitoɗamo o hewta tippinanamo berko o faala ko ɗum ɗon kadi ko sadaka. nelaɗo maaki kadi wal kalimatu tayyibatu sadaka konngol moƴƴol ko sadaka. wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaka kala yahande nde yahata ka juulugol woni no sonnajo innaɗo yo heƴu ka galle makko ma ɗon gorko yahugu ka juulugol sonnajo a salligoto iwa ɗon ara ka tapi humma ka juulata ɗon ko baraji wodanma. gorko mbi o yalti ka suudu makko ha o hewtoyi ka juulirde ha o arti ko baraji wodanimo. no baraji no heɓoraɗa bakkatu no montoraɗa. wa tumitul adha ani tariqi sadaqa ittugol ko lorrata e laawol kadi no wondi e sadaka. no woodi marɓe moyen sooda machine ko sekata leƴƴe yaha moƴƴina laawi ka men ma leɗɗe no taƴi laawi ma ɗum gayɗe no e laawi ɓe yaha ɓe ƴetta mbuuɗi ɓe moƴƴintina laawol ngol yimɓe ɓe feƴƴa hara otoje e raaki ɗon ɗum ɗon kadi ko sadaka. hambo ronkata ittugol sadaka e ber koko nanɗen ɗo feƴƴen kadi
Abu Dharr al-Ghifari himo fillo yo Allah o yurme mo o inni wo wondiɓɓe ashabu suffa wondiɓɓe nelaɗo ashabu suffa ko noon ɓe innete yogaɓe maɓɓe ɓe ari ɓe wulliti ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe inni ya rasulallah dhahaba ahlu duthuri bil ujuri marɓe mumen ɓen yaadi e baraji ɗin fop yusalluna kama nusalli hiɓe juula no min juulirta no wa yasumuna kama nasum hiɓe hoorira no menen min hoorirta no wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim hiɓe ittira jawle maɓɓe ɗen zakka menen min ala ko min itta zakka nelaɗo konnum ɓe maaki awalaysa qad ja'ala allahu lakum ma tatasaddaquna ene Allah waɗanali on konko waɗa toon sadaka bihi e muɗum tawi ɓe anda nelaɗo ɓe holli ɓe onon kadi ɗo wawi ittugol sadaka inna bi kulli tasbihatin sadaka tuma kala innuɗa subhanallahi ko sadaka wodanma konti sadaka wa kulli takbiratin sadaka tuma inɗa allahu akbar ko sadaka wodanma ɗa mari baraji wa kullu tahmidatin sadaka tuma innuɗa allahu akbar ko sadaka alhamdulillahi ko sadaka wodanma no wawata ittita sadaka wa kullu tahlilatin sadaka no wawata inni kadi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko baraji wodanma no wawata itti sadaka wa amrin bil ma'rufi sadaka yamirgol ko moƴƴi fotta e paykun iko yuppi tuba e mbaya imo yaha inna suka ariɗo waajoɗamo ɗum ɗo na jikku julɗo ni na jikku julɗo fotta ɗum ɗon koko baabiraɓe e sukaɓe neniraɓe yiya bandirawo jiwo ɓiɗɗo gornejo maɓɓe ma ɓiɗɗo weldiɗɗo maɓɓe no accitiri ni hoore nden no tokki sukundu no watti wattande o inna nene ariɗo andi wona jikku julɗo ni si a mayide ɗum ɗo a natoya yiite accu wattoɗa coñci l'islam ina coñci moko bani ko ɗum ɗo woni wa amrin bil ma'rufi sadaka kono taƴu hoore feƴƴi barme ɓay jonni sukaɓe fulɓe ɓen ko ɓe woni wawɓe yimude ɓe lagine jiwɓe filɓe ɓen ko ɓe woni wawɓe amude ɓe lagine hulɓinike yo Allah ruttu en e dina kam wa nahyin anil munkari sadaka haɗugol kadi ko boni ko sadaka wa fi bud'i ahadikum sadaka hay ko goɗɗo yiidata e sonnajo makko o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki ko sadaka wodandemo qaalu ɓe wi ya rasulallah ko ayo nelaɗo Allah a yaati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajra ene goɗɗo no yiida e sonnajo makko tawa ko baraji wodanimo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ara'aytum yeetelan law wada'aha fi haramin si tawi woni kaka harmi o waɗi awra makko o a kana alayhi wisre ene no fawimo bakkatu ɓe maaki sahaba ɓen inni hi haray de mo mari bakkatu nelaɗo ɓe maaki fa kadhalika iza wada'aha fi lhalali kana lahu ajrun ko ni woni si o waɗi awra makko on ko dagi ɗon kadi ko baraji wodanimo ko hombo ronki e meɗen ittugol sadaka sadaka no nafa neɗɗo ñande o maayi hay si tawi woni ko ɓiɓɓe ɓe accuɗa ɓaawo ɓen Allah hino yaltina moƴƴere jonnita ɓe sabu moƴƴere ande waɗnoɗa so yiltike e suratul kahafi annabi Musa e cheikh Khidr ɓista on buy e meɗen no andimo kono min ko nokku gotum woni ƴettude ɓay cheikh Khidr inni wondema hankadi an Musa e ene min e Khidr e wawata jokkodirgol kono mi fillantoma fi piiji ɗi mi waɗi ɗin min noon mi ƴetta gotum annabi e Musa maaki awa cheikh Khidr inni e nder yewtere nden ammal jidaru amma ndi ɗon maadi yanunodi ndi mi mahi fa kana li ghulamayni yatimayni ko sukaɓe aliyatimaɓe ɗiɗo woni ko jeyi ndi maadi ndi mi mahiti ɗo wa kana tahtahu kanzul lahuma hari baabe maɓɓe no marno jawdi hino iri ka tumbere ɗon ka ley suudu ton wa kana abuhuma saliha hari baaba maɓɓe ko neɗɗo moƴƴuɗo ndaare mawɗo feƴƴini annabi Musa yi alimo cheikh Khidr yi alimo kono Allah humpiti cheikh Khidr maadi no ɗa yanundi
taɓe ar ɓe liɓa suudu ɗum ɓenna ɓe darnitaden ɗum haa ɓe yiya nin jawɗi paykoy koye ronka hettude an tigi darnito maadi ndin ko ɗum waɗi allah yewti en ka alqur'an e suratul kafi e konngol cheikh hidre amma aljidaru fa kana li gulamayni yatimayni fi lmadina wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yabluga أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا ɗum ɗo ko jawdi maranondi ley ton si sukaaɓe ɓe mawnoyi Allah holloyaɓe jawdi ndi sabuna baaɓe maɓɓe ko moƴƴuɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki fayin e hadis Abu Hurayra mo imam Muslim fulli قال عليه الصلاة والسلام نرى صلى الله عليه وسلم بماكي إذا مات الإنسان أو إذا مات ابن آدم ستي نتدانك ماي بماي أن أماي هدتي ببنك دي ماي يو الله أقرن باتني مؤيو يا الله وعدو كونغول نقول سكتة نقول نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يتي تين حرام ويرلني وعد الجنة ونجبال ميدي وعد إنني جبي كدي وإن قطع عمله إلا من ثلاث neɗɗo maayi golle makko ɗen fof daroto si wona tati ara nun ɗum ilmun yuntafa'u bihi gandal ngal yimɓe woni nafitorde e muɗum yo Allah waɗu en ɓe tawata yimɓe darantoɓe no islam yaara yeeso sabuna miɗo yiɗi waɗugol misal e jannuɓe men ɓen o yaafoto wano buyino andi ɓe waɗirɓe Sierra Leone alhaji Souleymane Diallo wonnoɓe CFA ɓe jangi Égypte ɓe ari ɓe darni l'école ɓe innimo madrasa an-nouriya al islamiyya hari l'école ko yata temeɗɗe l'école ɓe temeɗɗe joohino toon calcule ko njelo hunjiɗon fatiya njelo hunjiɗon fatiya hunjini wanomo ɓe janni jannuɗolan kadi Cheikh Oumar Bari hafizahullah ɓe Basara ɓen hino Konakiri ko fanɗi wo ɓen ɗon duuɓi 4 hino jannude hiɓe Konakiri duuɓi 4 mi calculi ko fanɗi wo ɓen hino jannude calcule baraji ɗi men mari ko ɗum woni aw ilmin yuntafa'u bihi hina noon feere mo ɓe janni e juuɗe mum haa hewtoyi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sabuna ko kamɓe woni ko janni mofte ɗen fof ɗimmum ɗum aw waladun salihin yad'u lahu ma ɓiɗɗo moƴƴo mono torano baabe makko no Allah holliri en noon ka alquran Allah fus o accanaali ko tawata eɗen hattojini Allah holdi en ko honno goɗɗo toraronto baabe muɗum wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wi'u Allah yurme nene e baaba no ɓe yurmiranolan noon fewndo mo woni boboti o ma bobo kecco sakkitorum ɗum wa sadaqatin jariya ko ɗum wasmi sakkitori ɗum ɗon sadaka mo tawata hino jokkodiri hay mayuɗa baraji mum hewtoyay jasa wendu darna l'école waɗa ka yimɓe fottata ka juula hara noon kadi ko fi Allah hara ko kadi ko fi Allah waɗen mise sabuna sahi on pooɗike e fi yimɓe waɗuɓe ko moƴƴi hara ko fi Allah ɓe warri hombo attortoɗen si wona nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ndaren ha honto nelaɗo okkata ñande goo sonnajo arno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wawɗo saccude o sacci deleke labaɗo o nelli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo yi deleke on ɓenni ɗum ɗo ko fi am min o yiya inni yi nelaɗo ko fima mi sacciri o deleke ɗo nelaɗo ɓe du'animo ɓe ƴetti deleke on ɓe hotide mum ka suudu ɓe wattimo sahabajo go o yii deleke on wondiɗɗo nelaɗo go o yii deleke on ini nelaɗo en mbawo deleke mum no laba en mbawo okkatalan o nelaɗo ɓe makimi okki ndaare dey deleke mo tawata ɓe saccana fof no weltani nelaɗo no heɓi deleke heso sahabajo on inni nelaɗo en mbawo okkatalan o nelaɗo ɓe makimi okki ɓe yehi ka suudu ɓe sowimo ha moƴƴi ɓe nuli ko hewtina oya compule on wonnoɓe ɗon ɓen e sahaba ɓen fof inni modi a waɗi ko moƴƴa iɗa suti nelaɗo no weltori o compule ɗo
a torike leyɗa andi haynde wotere ɓe salanta ko toriɗo ɓeygu oya nani fi compule on ko nelaɗo tora kon compule maɓɓe mo ɓe yiɗi on ɓeygu makko felimo inni moodi iɗa andi nelaɗo ruttata toriɗo ko honɗum toraniɗa ko compule mo ɓe yiɗi o inni hey ko onon min mi toraki o compule ɗo fiyo mi wattomo mi yalta e nder saare madina yimɓe ɓe yi'a komi tori o ko fiyo wonanan kasangue ñande mi hewtoyta ka Allah yo taw ko deleke yiɗaɗo makko on woni komi watti waɗen misal ɗimmal Seydina Aboubacre radiallahu anhu ndaare Bilal Seydina Bilal ibnu Rabah o letta kon fof Seydina Aboubacre ƴetti jawdi muɗum soodimo inɗi mi rinɗinirima fi Allah buye meɗen hino nanude no inne assalatu hayrum min annawmi kono ɓe anda koro muɗum ma honto iwi ko Seydina Bilal ɓeyditi ɗum ɗon e noddinago ngo nelaɗo ɓe deƴƴi e muɗum ko ɗum si nelaɗo deƴƴi haray moƴƴi lutti bi on tuma ha ka fewndi ɗo enen ɓale no weltorɗen noon Bilal ko noon kadi buye meɗen hari anda ko Seydina Bilal woni ko ɓeyditani en ka noddinago assalatu hayrum min annawmi hey teddungal ɗum ɗo fof muɗum koka mandakke Seydina Aboubacre woni yaade hara ɗo yitanali Bilal hay fuskadi Seydina Omar o ƴetti jawdi makko feccere o inni mi waɗi fi Allah Seydina Omar heege waɗi Madina o inni o ñamata tew si o natuma miskinaɓen fof ñaami tew Seydina Omar watto coñci walkaɗi jawdi ndi fopno e juuɗe makko ko ɓe heɓi woɓe ƴetta ɓe jonna miskinaɓe ɓen Seydina Ousmane e Abdourahman ibnu Auf radiallahu anhuma jeysul usra nelaɗo maaki ko hombo woni ko wallata en ngu konuɗo e heɓa aala e ñaamete e mbaɗɗateri ko yaada e muɗum ɓe yaha ɓe haɓoya fino l'islam yara yeeso hara no wodanimo aljanna Abdourahman ibnu Auf itti Seydina Ousmane itti waya itti ko yahata temeɗɗe ɗiɗi ha temeɗɗe tati ngeloɗi Seydina Ousmane itti temeɗɗe nayyi ha yeeso woɓɓe ni ha temeɗɗe jeɗɗi ngeloɗi e kala ko ɗi rondi kon ɓe inni wo ɗum ɗo ko fi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko wallitora fi yahugol jihadi kono nelaɗo maaki ma darra Ousmanu ma faala ba'da al yawm kala ko Ousmane waɗi ɓawo hande taw huɗo ɗum no lorrimo naatoygol aljanna Allah yafanimkemo fof Seydina Ali o yahuno hare hakkunde makko e Seydina Muawiya radiallahu anhuma wona ko shi'aɓe ɓen inni kon dey enen ko radiallahu anhuma eɗe yiɗiri ɓe ɓe ɗiɗo kala fi Allah ko feƴƴi hakkunde maɓɓe ko Allah ñawoyta wona enen ukkitoto ga ko shi'aɓe ɓe woni wolde kon woɓɓe ɓen ɗon ɗiɗo non ka nder yiite Seydina Ali o majjira toon joga ko goɗɗo jogitoto ndehimo piirida kaafa Ali yahudankejo hocci Seydina Ali yiiti ɗum ka nder saare Madina o anditi o inni ko min jeyi oya inni wona an jeyi o inni yahen ka ñawowo on ɓe yehi ka ñawowo on ɗum ko hombo Shurayhul Qadi inni wondema Ali a inni ko an jeyi iɗa mari seede wo hi iɗa mari seede ɗiɗo oya on ko ɓiɗɗo an on oya on ko gollowo an on Shurayhul Qadi inni gollowo ma on min nani on ɗon no wawa seedagol kono ɓiɗɗo ma on seedantako ma haray seede wo ala haray ko oya jeyi Seydina Ali inni mi wakkilike Ali yahudankojo on inni subhanallah min e lamɗo on min ara ñawugol ka ñawowo on o jonni tanmi goonga est ce que hara hande ko non wona ñawirede wona noon few o inni ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah Seydina Ali ndaare noon ko haddi ha yewtuɗen fi o qissa ɗo hakke ma ko o welti kanko Seydina Ali ko yanati l'islam ko o inni mi okkima yilti ɗon kadi mi waɗanima puccu yilti ɗon kadi mi waɗanima kaafa enen koni okkirte lamɗo no yaha ñawore ka mo o lammini hoore ñawoɓe ɓen on ɗon jonnitamo fenande
ɗum ɗo wona fenade o jonnita afwan ina an mari goonga ɗum wawa wonde e zamanu meɗen hannde. mi waɗa misal kadi e yimɓe men moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen. Abu Hanifa an Nu'man, anda ɗon imam Abu Hanifa, imo marno janganakujo mo ala hay fus, mawɓe mum ala hay fus. Suka on no yiɗi jangugol, suka on tumo hari jangugol wo o tayle suka on no wakkili, kono kenen o hatto suka on o landimo kori jang. O inni mawɓe am ɓen yiɗa ko mi arata jangugol, kon fiyonnu min ara fus, ko be mi wallitoɓe golle ɗe tawata wallitoto men min heɓa ñamete ka suudu, golle ngesa ko nandite muɗum min ala fus, sina ɗum la yiɗi argol janga. Ko nun imam Abu Hanifa waɗi, o ƴetti jawdi o jonni paykonkon, o jonni mo inni yaw jonna mawɓe ma ɓen, si ɗiɗo lanni a aray kadi yoɓe accir ni nulugol ma fiya gollu. Min mi fawtike famille on, marɓe men ɓen hannde ko non woni wadde la Guinée, ko darnugol lekkolji yoɓina 1,500,000 francs Guinée lewru fiyo pay ko yaha hunjo alqur'ana, ko on to ɓen mari ko taw e Allah. ko noon nelaɗo jannirno, ko noon sahabaɓe ɓen jannirno alqur'ana, yoɓingol 1,500,000 ma 1 million ma 500,000 ma 800,000 fiyo pay ko janngo alqur'ana. ko ɗum waɗi ɓeeɗo o ɓe heɓi gandal, ɓe heɓi inde kal islam, ha tawi ɓe heɓay madhab fi honnu ko fi Allah ɓe wonno gollirde. wonɓe gollude fi hebbingol jiifaji maɓɓe, ɓe yango ha ɓe ronka. miɗo huli wata wonanɓe ko Allah daali kon ko alqur'ana, amilatun nasiba tasla naran hamiya, golla ha ronka natoya yiite. yo Allah danduɓe ɗum, yo Allah ruttu en e faade ko yiɗi o yarli kon. Hasanul Basri ñande goo miskino ari toragol ka makko, no janguɓe men fillori qissa on no. o inni sonnajo makko on yo ƴettu ñamete ko wodi kon o jonna oya. o inni ko honum woni ga? O inni ko boofoje 10 woni ka nder suudu. o inni yaw jetta boofode ɗen fof jonna miskinajo on. debbo on ƴetti 9 o jonni miskinajo on, o acci wotere ka suudu. wonoyi ɗon balɗe, goɗɗo neldoyiɓe boofo 90. imam Hasanul Basri o inni wo ko ayyo jooma fayɓe an, sonnajo innina, o inni ko jelu jonnonoɗa miskinajo. o inni wo ko ɗe 9. o inni awa min komi andiri ko Allah jonniti en boofo 90. koko ɗuytuɗa wotere nden kon haɗi heɓen 100. ndaare ɓe Madina ɓe honno ɓe tolnirno sahabaɓe iwɓe Makka ɓe. Allah dalika alqur'ana, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. imam Sabuni, Sheikh Imam Ali as-Sabuni rahimahullah, o feƴƴini ko neɓaari, imo firi e safwatu tafasir, waɗi qissa fi o aya qur'ana ɗo. o filli e muɗum goɗɗo go arno kanelaɗo koɗo ma goɗɗo e sahabaɓe ɓen, tawi ala ko o ñaama. o landi e Madina ɓen ko homboye mo wawi wernude o. sahabaɓe ɓen goɗɗo e maɓɓe inni min mi wernanayi en o ɓe Madina ɓen al ansar. o wernimo tawi hay fu sala ko ɓe ñaama ka suudu, si wona ko ɓiɓɓe makko ɓen ñaamata kon. hewti jemma ka ñaameteɗon. o inni debbo on hiilim ɓiɓɓe ɓen haa ɓe ɗaano, hara ɓe ñaamaali ñaamete on. iɗen mari koɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɓannana en ñaamete on, ɓannanamin ñaamete on. ɓay arabuɓe ɓen gorko e debbo janano hawtidata, ɓe jooɗo ɓe ñaama, ɓe faamina ɓe ñaama woni kamɓe ɓe ɗiɗo. kaniwre ɓe ɗannina lampo, koɗo on kanko o ñaama. ko ni okkirten, yo Allah waɗu en okkiroɓe noon. imam Abdullah ibnul Mubarak, gando meɗen jeyaɗo e taabi'ina, himo okkorayno miskinaɓe
kanko si ɓe ari ɓe torike koyo ƴettu o tamiri noon o jonna gollo makko o yo on jonnir noon miskinaɓe ɓen o wattani hiila o tawi on no limude mbuuɗi ɗin gotum ha timma si o anda ko jelu patron makko o okki miskinaɓe ɓen ñande goo Abdullah ibnul Mubarak andi ɗum o hendi o ŋatimo juuɗe ɗen o elandimo fi honnu ŋatanɗala o inni min mi limali mi jonnimo fi honnu an limanta min komi jonnimo ko mi nulama yaalimo ko ni okkirten gando men goto no Égypte mo inne Mouhammad Hassan yo Allah ndikkinmo o inni wo goɗɗo nawnunoɗo Égypte toon fillanike mo o qissa ɗo fiyo yimɓe ɓen fillitane qissa on fiyo ɓe heɓu nafoore muɗum o nawnuno nawnare ha tawi koyo waɗe opération ka ɓernde ɗum noon no hulɓini ko ɓe innimo ko wano 10% o daɗata ko hedditi kon ɓe inni o ndema ko tamaw ɗuuɗa e muɗum tele ko beele opération waɗa himo soñji ɓeygure makko nden inni ko be o yaha Angleterre o ñawdoyo o ari Angleterre toon ɓen ɗon inni hi ko be opération waɗe o inni joni ɗo yo ma yo aro waynodira e ɓeygure makko nden o rutti Égypte o ari ka weldiɗɗo makko waynagol ɗon himo yaade Angleterre waɗe opération so tawi ɓe yidale hara yiɓe yawmul qiyama e nder ko ɓe jooɗi ɓe yewta ɗon e kafewal ina kafeje ɗen fof harmi o hacci jiidirawo no dari moggo ka tewu yeyete boucherie tuma kala buusejo on soppi ƴi'um e kuccum seeɗa yani ka leydi hara buusejo on hoccali ɗum ɗon debbo on hocca waɗa e poore sakum o wattani hiila o tawi way oɗo o hoccay woni hina sodugol o ari o tawi jiidirawo o inni ko honnum wonɗa wadde ko honnum hoccanta ñamete ko wona hoccede e ley tabal jiidirawo on fesi o inni woyla mari aliyatimaɓe jeetato ka suuɗo ko koko mi woni hoccude ɗo mi woni ɓe faggude e muɗum mawɗo on kanko noon o fesi ko jiidirawo on fesayno ko Allah no hokkorimo jawdi ɗuɗum ndi o inni joni haala nin ko jelu yonay ma ñallal ngal jiidirawo on huuli toragol o inni feccere kilo yonaylan oya inni o limi mbuuɗi ber duuɓi ɗiɗi o jonni yeeyowo o tewu o inni ñande o ari ɗo wo ñande jonnumo kilo ɗiɗi tewu ber duuɓi ɗiɗi gorko on hooti ka suuduymo welti o sifani ɓeygure makko nden konko o yiiɗon no hawnimo jiwo makko janon inni miɗo tori Allah sabu koko weltiniri o jiidirawo ɗo kon yo Allah weltinirmo ni yo Allah weltinir ni baabe ngan hiɓe ndikki ko jelo waali ka men ɓe tawata 100 € meɗen wawiɓe ñawdude ko jelo waali ka men tawata 50 € hum meɗen wawiɓe ñawdude ko tuma ɓe faati woɓɓe noon naata e bid'a jonna mbuuɗi innayi ɓe waɗane ɗon cobbal sadaka maafi sadaka hay ñawndaɓe fewndo on tuma ndaare Zeynul Abidin tanirawo Seydina Ali ɓay o feƴƴini ka oɓe lootata fure on ɗon ɓe yi batte ka balaje makko anglais ɓen no yinna shoulder français ɓen no yinna épaule ɓe yi batte wastay woni ko rondotoɗo kono ɓe jiɓi andude ɓe andi ko ɓeygure nelaɗo ni ɓeɗo tampere jokkaɓe ko ɓay woni ɗon balɗe miskinaɓe wowaɓe juhede jemma haran no ñamete no ronda liɓa katande maɓɓe ɓen acci heɓugol ko ɗon andi jaako on woni ko feƴƴini hankadi ko arayno kon acci arde yo Allah hokkore mbattane moƴƴo Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu himo fillo sonnajo go ari kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki afwan en fillike oɗo Allah daali wa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis amma al-yatimajo on wata ɗalumo amma landotoɗo on wata salanumo si tawi no woodi si ala wata ronkamo konngol moƴƴungol
amma no moƴƴere nde Allah okkorma nden yewtu fi mayre. Miskinajo on kadi o yondino ko Allah waɗimo ɗon. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki Allah wurnan komi miskino, ƴettitan komi miskino, imminɗinalan e miskinaɓe. Nelaɗo ɓe maaki simiɗo yiɗino yo fello Uhud wonu kanŋe Allah waɗanayno lan, kono mi faalaka ko woni gaɗa to komi faala. Tokkoɓe ɓen kadi reeno e bonutugol sadakaji ɗin, wowla ɗuɗɗina ko min woni ko wurni ɓen. Simi naɓaali dépense marsata, simi sonki ka suudu ɗo minni e fof mu ɓayi e sundu fof no wulla, wowla haalaji manto. Allah daali wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladi yunfiqu malahu riya annas. Wata o yeebu sadakaji monɗin e haalaji ɗuɗuɗi, haalaji bonɗi, wono on wono itta sadaka fiyo yimɓe ɓe yi'u anda ko kanko waɗi ɗum ɗo. Allah daali qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Konngol moƴƴol ngol tawata no mari joddi ka Allah eno ɓuri sadaka mo tawata haala bonka no iwtiri ɓaawo muɗum. Yo tigi noon andu wallahu ghaniyun halim, ko Allah woni alɗuɗo, ko Allah woni muññiɗo. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki mathalu alladhi yarji'u fi sadaqatihi kal kalbi yaqi'u fayarji'u fi qay'ihi fayakulahu. On itto sadaka, o wowla, o manto, min ko min waɗi ɗum ɗo, ko min waɗi ɗum ɗo, yo andu hino wawa rawandu ma bareeru ko hunde wotere nden non ndu tuuta ha gayna akramakumullah, ndu yilto ndu ñaama ko ndu tuuti ton kon kadi aw yiltiɗo e sadaka muɗum ko naami woodi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki fi muɗum. Haray walil hadisi baqiya, yewtere nden hino juuti kono mi darowano ɗo. Allahumma innaka ta'lamu bi nafsi minni wa a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li amma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yazunnun. As'alu al-mawla جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لصلاح ديننا ودنيانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا تدين يبتي وانغال كلا فيودو اللهم بيدان كلا جوغيدو فيري yo Allah hon okkor kala mo jogaaki, yo Allah hon dikkin kala nawnuɗo, yo Allah hon duuminan cellal kala selluɗo, yo Allah hon yaafo kala faatiiɗo, yo Allah okku battane moƴƴo kola wuuruɗo, yo Allah hon ɓeydan kala jogiiɗo gandal, yo Allah okkor kala ɓe jogaaki, yo Allah hon fewnu sukaaɓe e laawol peewal, yo Allah ƴettitu mawɓen e hoore gomɗinal. En torike rabbul ibadi on kanko taguɗo kammoli ɗin, o ɓanti kammoli o jugginaari, o weƴƴiti leydi ndin kadi o ñoƴƴinin ɗum ɗaw pelle, o tagi en waɗi en bani adam, o tagi malaykaaɓe ɓe wayannoora, o tagi jinnaaji ɗin immorde e yiite, o tagi kulle ɗen e leɗɗe ɗen immorde e ndiyam, o suɓani en diina l'islamu diina, o suɓani en muhammadu sallallahu alayhi wa sallam annabaajo. Mi torki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe waɗan ɓe nde yewtere ɗo, yo Allah yoɓuɓe kala kalima e harfu mo ɓe yewti ɗo, Allah waɗa hala ko fi Allah woni ko ɓe yewtiri, o waɗa kadi gamandakkewal maɓɓe moƴƴal yawmal qiyama, ñande tawata ƴawɗi e ɓiɗɗo nafata si wona on ardoyɗo ka makko e ɓernde heccude e sirku. Yo torano rabbul ibadi on kadi kala julɗo ka wawi wonde e nder aduna o heɗitiɗo nde yewtere ɗo, yo Allah waɗu hala ko sabi Allah woni ko heɗori, yoɓiramo kadi ɓuri moƴƴude e joddi ko nanɗen ɗo kon kadi yo Allah newnan en wawa gollitirgol ittunoɓe sadakaji ɓen, yo Allah taw hara Allah jaɓaniɓe ɓe ittare ɓen kadi yo Allah hon newnanɓe ɓe itta, wonɓe ittude ɓen kadi yo Allah waɗu hara ko fi Allah woni ko ɓe yittirde. Ɗum noon feƴƴi mi weltano mi du'ano radio Laawol Kisal e kala etiɓe ha radio Kisal no wuurira e wonɓe dogude bimbi e kiikiiɗe jemma e ñalorma fiino Laawol Kisal wawata wuurirde, ɓe etiki hiɓe etade fiino laawol diina kan wuurida, yo Allah on lontinanɓe ka ɓeygure maɓɓe,
yo Allah wurnuɓe ko ɓe malaaɓe o ƴettita ɓe ko ɓe malaaɓe o ƴettita ɓe hara ko ɓe yanɓe shahidi o mawɓindir